是的，像是的地震，是不是？又是地震。地震最新，台湾刚刚发生有感地震。在哪里？Taiwan senali di Taiwan. 各地 Pekerjaannya rampung ya seperti ini. 没有木瓜，我们家里哈，一个阿拉一个，不漂亮。Kan没有买过。Nah ini buah alpukat. 不是说很习惯啦。Oh. 你起码的。多少？不晓得。一个也没有1斤。它很新鲜，可以放很久。对。334. 刚刚放。Saya lihat Cipat, Maelio ke Siapengyo Siwan. Sayuran ya hari ini. Seperti ini. Bakolnya dan di sana. Nah ini tuh opo? Semongko, semangka baru ini. Ini nasi ketan ya, enak banget dan rekomennya antri-antri teman-teman. Silahkan mampir tak ya. Ada hoa quỷ, mau kia về quỷ bên nào? Paesyangko. Menjahit selimutnya nyonya ya, selimut sutra. Dan di sini. Miên nào? Udi quỷ人，你就甲压线啊！你无quỷ条，你这只要地下带你去啊，混去噶，较歹拗。我较严重，我甲你拗。然后。Nah, kita ada di pasar ya, keadaan pasar ini. Kusenaike. Ini adalah brokoli ya, cantik banget. Seperti ini. Ini tuh apa? Pakisnya cantik banget. Seperti ini. Sering. Sawi pahit ya. Nyonya aku membeli sawi pahit. Seperti 你要喜欢啊，不是我喜欢。Ini pasar hari ini ya. YouTube Pak. Nama majikanku, oke. Bye bye. 还没有什么可以买的哈，回家了。Kan, yang mai semua mai. Ini ya, tidak ada henti-hentinya. Beli pisang sama yang ciao-ciao ada. Ini不是很重哦 ，OK。有个这个哈，它开在。对呀，卖新鲜呢。Nah ini Yuzu ya, seru paling. Nah ini tidak ada hentinya ya, katanya orang belanja tapi nggak pulang-pulang. Ini macam-macam. Bakolnya cantik alami. 是礼拜一跟礼拜四啊。他不要送帮我们送不要的。不要呀，那个。抽烟呢，戴口罩为什么不戴？Kita mau apel 7 biji, pisang, paesyangko, buah pir. Sekali ini tuku buah kok ngene teman-teman, apelnya sak menimbani. Ra umum. Brand yang ini 1 biji. Ini semua ya, 2, 4, 5, 6 biji itu 1.100 ya, 1.100. Ini apel yang dari New Zealand ya, seperti ini. Nah ini Markisa, paesyangko.
buah naga, macem-macem ya. Taruh sini aja. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayo, semangat. Nah, pulang dari pasar ya teman-teman, kisaran setengah satuan kita baru pulang dari pasar. Nyonya aku itu belinya belanja sedikit itu mustahil. Nyonya jangan beli ikan, jangan beli daging, nggak beli yuk. Jangan beli sayuran, nggak beli sedikit yuk. Terus endingnya beli buah ya. Beli buah nggak mau banyak-banyak, endingnya dituku kabeh. Ini sayurannya sikit untung. Nyonya aku tuh suka banget makan sayur hijau. Nah, cuman beli dikit. Sukaan nyonya, 600 gramnya 90 NT, Rp45.000, teman-teman. Brokoli organik katanya. Ini sawi pahit kucai. Acai, nggak usah tak kasih lihat ya. Ini sayur hidroponik kesukaan nyonya. Bisa kemarin. Nah, ini yang penting dipanasi, alhamdulillah. Ini telur ayam kampung nyonya. Sama kucai. Sama ikan sisyamu. Ini ono nasi. Sampun, Je. Gak usah terlalu lama. Kayak sambelnya Mbak Bro itu yang katanya super pedas balado 72. Aku hari ini nggak usah nyambel, tidak seret. Nah, menu tanggal tua ya seperti ini, makanan sisa kemarin. Alhamdulillah dengan rasa syukur yang teramat sangat. Alhamdulillah ya, sekarang waktu ini makan, jadi nggak usah harus beli atau masak apa, nggak usah. Yang ada di kulkas dimakan dihabiskan. Aku juga nggak bikin sambel ya. Bismillah. Ini sambel dari Mbak Bro itu enak teman-teman. Ini kalau dimakan sama cilok juga enak. Nah, nanti agak sorean itu aku mau diajak nyonya ke Sincen ya, ke bawah jembatan yang beli bunga itu teman-teman, bunga anggrek. Soalnya sembahyangan itu nyonyaku yang selalu beli bunga untuk kuil ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini tuh telur dadar, kucai sama bawang. Kok bawang? Kucai sama wortel, teman-teman. Dia tuh rasanya manis dari wortel. Pasta itu tak tambahin Royco. Pas aku goreng itu agak cepet gosong, tapi enak. Ini sambelnya warnanya nggak cantik ya, tapi rasanya lebih enak dari ABC. Menurut aku ya, dia nggak kemanisan. Oh. Belum apa-apa seret. Nah, nasi panas ya. Jadi dimakan sama telur dadar ini wis enak banget. Cuacanya bagus teman-teman. Mau memasuki musim dingin itu ya. Jadi sejuk wisan. Suhu AC ini. Enggak yang terlalu dingin yang enggak panas. Telur shishamu.
Aku durinya nggak makan ya karena dia dingin. Ini telurnya banyak banget teman-teman, telur semua. Karena lapar ya, nggak bisa berkata-kata. Gini wis enak banget. Zaman dahulu kala ya, saya makan nasi sama kerupuk sama sambal itu bersyukur banget di kampung teman-teman. Hari ini aku nggak bisa berkata-kata apa. Makan terus. Aku tuh makan kerupuk itu goreng sendiri ya, minyaknya bersih ya. Tapi kenapa kebanyakan itu tenggorokanku juga radang? Karena sesuatu hal yang kebanyakan itu nggak bagus. Alhamdulillah ya Allah. Aduh.本是1000亿，对不对1300刚才说1000亿啊，1300哦，1300哦，这一瓶就500了。这个是我们放我们家500块，嗯，哦500块，但是也好漂亮，兰花，ini warnanya seperti ini，很像伽马色对对，伽马的颜色。这个新品种。新品种，这个是常常我们买这个颜色，颜色很温柔。2年前的。是的，想是等一下要回来吃披萨，他就想到有这个事情。明天才会回来。
姐姐说5天，礼拜天，不是姐姐说5天呢。还有礼拜天。地震，是不是？又是地震。看电视看，咚咚咚咚，地震奶奶，又吓一跳。我跟你讲，以后地震很大的时候，你要快点把那个门要打开。姐夫说没有关系，很大的时候我们也一起吃，小的时候是没有什么关系，在家里在的。姐夫也讲哦，以前我很怕的，没有用的，感觉到了没有关系。姐夫讲哦，ini yang nyonya aku beli ya, Ichiensan. Seperti ini ya. Địa震最新，台湾刚刚发生有感地震。在哪里？台湾是哪里的台湾？各地震度。Jam 6 kurang ya. Nah ini brokoli ya teman-teman, brokoli nanti mau dialup-alupi. Ini sanyao dari freezer atau gembili ya, nanti mau dimasak, ditambahin bakso ikan, tambahin wortel sedikit biar cantik. Boleh potong sesuai selera. Sekarang itu malam hari ya. Ini sebenarnya tuh hari libur, anak-anak libur sekolah. Tapi anak-anak pengen pulang makan. Jadi nanti katanya mau beli pizza. Tapi nyonyaku tuh kalau ada orang pulang itu nanti takutnya nggak ada kuah. Sebenarnya mereka bilang nggak usah masak apa-apa. Nanti mereka mau makan pizza tapi makannya bersama nyonya. Tapi nyonyaku ya jiwa emak-emak ya, dimasakin kuah, dimasakin sayur. Jadi nggak cuma makan pizza tok, ada sayuran sama ada kuah kayak gitu. Brokoli habis, garam, tinggal dikupas. Ini namanya gembili ya, seperti ini. Berlendir-lendir, jangan dicuci. Bismillah, Bismillah. Ini bakso ikan. Nah, seperti ini ya. Gampang sekali. Tambahin bawang, daun bawang putih, swanla. Matang ya. Tambahin daun. Matang. Tambahin garam. Wes. Sudah matang, gampang, mudah, simpel, sederhana. Seperti ini ya. Ini gembili, wortel, bakso ikan. Baksonya mau aku angkat dulu. Tak serok pakai ini ya, biar kelihatan seperti ini. Wes matang. Nah, harus pada pulang ya, mau makan pizza. Jadi ada pendampingnya sedikit. Patien pan. Bu,现在做好不好？你讲，你门有开无？阿姨进来开，你甲开一下好无？好无？ Berbuah sama bunga. Sekarang malam hari ya, jam 8.35. Buih太高，刚刚好。这个要比过年。过年炸是不是，太太？太太，如果晚上这样不吃，太太。太太，如果晚上这样没有吃晚餐，太太，钱会是这样，太太。
晚上不吃，我晚上吃泡面。我有时候也吃泡面。哦，回来我不会收的，对，我不会收，不会瘦。不会收。这样对不对？Ya, di sini gelap. Jadi natanya kayak gini. Ada 5 buah. Taruh sini. Malam hari, alhamdulillah pekerjaannya rampung ya seperti ini. Halo, Tai. 好了，谢谢。人家你吃饱了。吃饱了。Malam hari. Nah, di situ ada ayam goreng ya, tapi dia tuh mahal. Rasanya kurang worth it, sepi banget. Nggak ada yang beli. Sepi. Nah, ini buah-buahan ya. Ini aku kadang beli di sini. Jeruk-jeruk. Tanaman.漂亮，漂亮，你告诉我有没有漂亮？漂亮。Anaknya makan ini ya, pizza.